to povezujem sa tim antisrpskim mentalitetom koji je izgrađen kod Hrvata. I kažemo opet, nisu svi takvi. Ima izuzetaka. Imamo izjave roditelja. Samo trenutak. Ovo je bitno, da ne kažu posle da mi svrstavamo sve Hrvate. Nije. Ja mislim negdje, i čak sam napravio matematički proračun, da 1 od 3000 je normalan čovjek tamo. Evo, to smo vidjeli. Pa istina, ozbiljno vam kažem. Pa prebrojite, umete li da brojite? Pogledajte onaj video spot gdje imate 3000 Hrvata koji napadaju one vaterpoliste, koji su jedva rođeni 90. godina i onda tamo je bilo negdje 3000 ljudi. Od tih 3000 ljudi samo jedna krha devojka je imala hrabrosti da priđe i pruži Aleksandru kralju ruku. To on daje, vrlo se lako izračuna koliko imate častih Hrvata. Ja sam sreo jako malo. Poznajem ih, ima častih Hrvata, ali ih je jako, jako malo.